Pablo at lah Bernabe. Kuibain si apostol. Lais ni kinaw anila Pablo. Palak Pablo, juro siya manis patsolchak. Bukuhaan ta siya kun likuing at siya ita siya sa istyuam. Siya na usta siya sa istyuam. Lah Pablo kan siya kun likuing si Kiril siya litenamit lakpapanen. Kamsiye, istaklayb sa litsalam lah Pablo. Pero sa hukutan li Dios, Kiril na king aus Diyo chispanong kila Pablo kishkalis yuam. Por eso le bicho nas siya, at sablo, kaut nakshik yo kachik wilpa, kichako kuta, aniat shaklat at kagwa. Cuando naklat ko ang katsa kunak ikaus Diyo kachpanukil, li Dios nas siya, Maria karuchokat, Juan karuchokat. Kuanak na kulak siya abskus li Dios kikin, japaning kanak kag-eretan nak li Dios Diyo si atinak, Dios siya malakoy na kingkaus Diyo kachpanukil. Pero yung kanak kakwaks kebal, nakdaok sa lakwam. Pero sa likonalaan lah Pablo, karong kiskon. Nakjochi sik sinis li kawai, sa kami li Jesus aran, pero sa kami siya kakwin li Jesus mo kukiril tarut sakal, honak sakal Jesus kamanak wangkin, kimoyor kliruhun na lemtsung. O trikina anak kit, moyong klinakiru, kit ana sa sinis li kawai, kumakwan li poksaran, li nakiru laksawlo, kit ana sa li poks, o naki, stera cikliru ingka cik naru ci ilok. Arangkit sapor le nakiru. Kioklis kaus lah Pablo matingkanak cika mainca. Matingkanak cimut ikucha lah Pablo. Pero li Dios kiok ci atin nakrikin. Ingka kikanak cika manak Pablo. Kiok ci jot balis chon. Kapeus Diyo kish manungkil siya lah Pablo. Ikapeus Diyo kish manungkil li tenamit. Linekesh Pablo li Dios siya lah Pablo. Kiril halahik li siyuam lah Pablo li Dios siya kwabek. Ano kish manu? Kish takla lah Ananias. Kulit siya kelping. Kish takla likin lah Pablo. Nakikulak likin lah Pablo kish siya. Sinchala kwikin siya lah Ananias re. Ulah Ananias kisheli na kirulak lah Pablo usali ko na lang kiilok ko chik. Nakilok lah Pablo arang ki khalachi ko nakwa. Por eso lah Pablo nasye sa liratin ni Dios nasye chishkunil cha inkalmula chik naklakwil cha lah Pablo konsil nakishtawiru nakli Cristo kwan rikin li Cristo hang ki khalakre arang ki khalak lah Pablo. Ano kishkul lah Pablo kishkul li kubiha. Kiskuli kubiha ki okchi serak inkili kakwa Jesus tak Pablo. Apa salihonal cekaan lah Pablo moku serak mitak pichak li Kristian, kuan serak abing kri kuan ingka, ho nakakulaw, ho nakeskulak angel li minis li misioner, matimpa ba niya, ilari shakilan, ilaralas akol, akam sinel patus, akam sinel ak, ilari shakila akchan kono ko. Kamas kulcak lah Pablo mo ko siya rapat sa krabingki. Wanakwing siya rapid siya rilcak. Li uspano, li kaus siya spano, siya spa. Kwan nakakila o sinikip li kakumon, mare kunak okjo sa igles, mare toharak Diyos tikipang kilik angel. Matimpa ba nakalakinak skwan siya kun siya. Harap siya iskra tinadyak akcang kono ko. Ingkanak kag-eretan siyang kirunak li Diyos na spok li hunghung. Li Dios na bokok, li Dios na haltesing, hermanos. Cuando hunak ni kakomon na ok sa la iglesia, na halak, porque Dios iskal alihunghung. Dios na shal, isyuam lihunghung, pero lihunak kwi narak nakala. Kwing kakwi, siyang kirunak ni shal ni kako. Hos kabiyahin sa lisbeni rakali natin Dios. Kowet, lak Pablo, lak Bernabe. Abang kwanita na miting siya ako siya abingre. Pero siya iscolok siya liyan, siya iscolok liyan. Kung ka napilolak angkel.
Kuan lao na kachilikyan pa naman kuchikunita ni kiaping kre. Kuan ni kiakokre, kuan ni ka. Akre, pero kachalak li kakish, paano kilikakwa. Hunalikta siya katerkusinis santil kaba. Hos kami sa lisalman na kuan. Tinterkusita siya klak kaba, si hunalikat kakwa. Arahlit kakyara li Dios. Chalko sa lisantiles. Anak ko, di evangelio, chala usti kala kwa. Church atin actually shkoli kwing. Ishkulman siya sa li Jueves Santo. Kwa li kwing, li salam, sakal. Por eso nangyari lain. Nandiyan sa kalibal. Chishkunili nashpok li Dios. Moko chishkunil tatshab ileba. Il salish chut li salam li Jesus. Ma chishkunil tatshab ileb chak li salam. La Judas, karush manura li kakwa. Shkayi. Shkayi. Ulah Pedro, karush kishmanu lah Pedro. Karush manu lah Pedro. Reli kakwa. Kisjera nak ing aaninaw iru aniaan. Por eso sa Santa Iglesia li comunil siempre cuando Judas. Sa siyangkaw shut li ministri tzololtik la misioner, acólitos, lectores, chinam, kuan kunak la Judas aran. Kuan kun la Pedro aran. Sa siyang la acólitos kuan ka Judas. Nas akili rech akolito ila kwaim mas kibero nas pano apchais ox kayinkil una khonak li rech akolito tyosh tabal khonak akilal ano ne kashya machanak tyosh pano kilim chankiro ali nakakil amo kuni nauta mak ani naw uso marikwanas naw Pedro skaba Nasjena king anas na urut, rotspenak angelak, rotspenak solok, nekechalchit solok, ut nasjena king anas na. Ah, Pedro skaba. Ut kuani ke akwi nak Tomas Lut. Kuani king anak kapab nak ni Jesus nak ulun sa Eucharistia. Magyal taki nak kuani Jesus sa likas lang kuasi Eucharistia janko. Kuani ke Kuan ko sa iglesia na kuan ko ikesya rin din. Kuan na Judas rin. Kuan na Pedro rin. Kuan na Tomas Lut rin. Litra Dios orang ni jaga laat na Tomas. Kada kapao di kuan salimish. Laat na Judas. Nakakakila ko sa pitsin nakasera. Ara nakakakili ka ko mo na nag-oog sera kingkil. Ay kamain lang. Ay kamain liminist. Ay indak misioner. Ut nakakachili kaskits in riking halal chikli herman nakatira. En vez de raksteng kankil. Por eso likawa Dios kalusya na Juan. Hunak chakram nang kere chalika Juan nak chiraha kerib chirib ilerib chalikawa Jesus. Ali kaus banu kinis lawal kin. Liraok kawerma. Liraok mo kuchanchanta li nasyeli kwing nasyeli kawa Jesus akal skutsi ko liraok cambio la ori sa ruchichot kumpata kinakatye nakatinra ila kasumsuke karne kestia mi amor te quiero te amo chare pero ha kumpata kwi te ban cuenta hermanas ishq le belons ko ochisek Wish ox lleva la que mi amor te amo ya vine. Am chaka tip kilimil tip ano kwent barek arus chochaks paano kila trahin kata keretan. Anak ko likuy ka na ko mas lista na kwan. List na six chala chan kirunak at keretan. Diyos diya at keretan likuy siya kilchan pero li Diyos diyo chirin almak amok mo chiro. Pachan na ka. Hokanak kuliish kanak kwan, paano kwent laish li belomech? Paano makwent liish kilwech anak kwan? Mi amor la kanak in telefono mas chabil, os sabi ako yung kanas lo. Kanas keretal, yo chikek chak li stras yun sana.
La cual es que les sacan a teléfono tachinara, mejor teléfono naraj. Pero no cuento porque yo ahora crees mano que está. Ana cual kakuaji yo chijalak. Por eso nas chile kakua karake, pero karake sakajonaraj lios. Por eso na Juan tin chapayak ni kinep ni kuanke chakish. Alas kahol ke Estados Unidos le sumatin. Mare kautere kain pero sjalalin. Porque rayo kos kulban es isa kilbek kuanke sharin chirakle kun kapal. Makach is mayo kinchak chirap ingilat kesa kaliba. Kakwabili sa kilbek achina takle chas tuming. Kakwabili sa kilbek na jabak chiku padre ten kain. Ikachik ni tawero kurtin balo ni kinikwalan ko bebli kwalan kukuli kwalan magkachikin tuming kachik nastakla chakin tuming. Pero kawut siya kirain nakliok porque timpats porque akakit timpats kawut anish palto rin kinain pues lain padre sin palto entonces kawut na kin ka nakapang reconocer nakatire sin palto kung naklauli is nakamuk no kook sumukpalik aro nakapano pero li railal li tiochi to hokris mukukahta chika hunes li kokal chik li kwangke bakwikin haan li raril balep macam maraking ka por eso nan jerelain rama kerib es isakil bek li kwangke sharin chira kerib cheskwang sa yalalin shokomak le tumin matyales sachok Majalis sajuk li tumin majalah kelok li poot master poisak. Anak kuan li ish kanahan solo porque kuan chak spelom le. Pero kung salah 3,000 4,000 suiso tinglok porque chabin. Manakanaw matyo chak chikuak li por herman chistik palaan. Marik yak rakchak. Pero tyo sikpan ulaat chak chikamaan jo kat sach palilok lak tumin. Anang kiet sa kalere la ish li kwang kesharin. Chirak chisukak le tumin. Renak te kiet sa akong kutan. Mejor kakwi rin at chal mo nakli chakilal. Anak kwan masyarish kulumang krikinep li kakomon aran chisek li kanangkel li kakawa rene. Marinig istawasirah rib. Ket chikek chikutan chitrawakik. Ilan akwan aran syraket susun. Aran syraket. Mas usra nakwan ke mari maresay lipat pashim ika ilairik ilish mamalak rene. Huni video sheriside li por nabeh. Shinkiak ke kwa matshik chan kinabeh chani nabeh. Awut dali nabeh na rekas mai porque mokus ratinata chik mokus kaluta chik skulu perjasa chik salika. Kanis may nas kulin na bek. Por eso ni quiere lain tak bekas may. Saka bekas yung bikari kilis mamalak rene. Tokori por na bek. Porque li na bek na ek ang Israel pa nakrikin so tuok. Nakwag ko sa lisnimar railan. Ani chunchu chikakat ani nas ko iskwara li na bek. Wadak la li belomek. Ko chikwar kaan. Pero li na bek chunchu aran. Macam marking ais kuas pizza. Para sa nandiyan siya just tihok siya nera dali. Just tihok siya. Ana ustang lekepas tihok sa spesa di San Tilmis. Pero just tihok ang bilaes. Lo chumak le kande. Amak na kay kande. Tihong keshi siya berma. Kung kaya kok sa akwing kanakwan. Joget chis po balis ko ka ushe. Halan si joget salwan chakla. Maren nak sekwan na rin chabi sekwan le halan si halas. Pero ani kwan ki. Kwan naklauli na beking ano ko ti ho ka kuchi siya. Kwan naklauli na bekjal chakakwik uluk. Pero bakwan naking akwin ko ti ho chi siya. Kwan kalaban na ki kulak chikuni ke isbano ne ke iske kundi mayek chi siya ne ke sa aplak tanamit. Ne ke at least pom ne ke chilish mayekhet chilisha chana usain haut li akhili rusa spenet li kanal kakakol porque mo kunakanang ta mo kunach ta kwang changkirun ne ke kwan chakaran
Unas tiya ko la kwalal mamasa inchol pero mo kuchok na tiya balak nak tiya ko nakyak hona katurao mejor las panu mejor las muk. Las muk. Pero kan angel rues was kuitin tihok. Chuchi kapok balik agwa tihok chilisya. Just tihok chilisya karma. Lesha kuyak angel. Ninaw nak di Santa Iglesia en George Rook. Yo ke bakit chachi oken lika ko. Ote maringa. Niki oken. Hey ruwe chasti ko lika ko mo. Ke sa ablak tenabita ko. Uli kwang ke shari na ko. Choti hok chilisha, chasti hok chilisha. Likwang honal ni kine spok chak ni kine spok li hermam ni nawe taru como anak kwang ka chishkunisha iskat li numero ni kine spok chakara. Cuando a las 10 de la noche, Padre, tu gente no le la ina harin, marik anak kanawiku pero simpat la numero. Tinating ari kini hong kapal. Padre, sinchala rincha makureta nak tinghuk ling hong kapal. Real nakwang sa kwang likwala likaholi ko siya kincha. Pero radyo kis kulban Padre. Arang ko ako na laing yamak ay ko siya kilban ng yabak ng iliris kahuta inat ka. Ikan naula is kong kisa din ina karon kereka. Kuis makan ke balu pantios Dios. Cekola kerib di Israel limaus kabanas ches Juli San Pedro chanchali kakoh ani chiskus al ani chiskok bali hung. Limaus mo kuna kwarta hermanos. Limaus in kana kwar chankiro chisik panak tot anek to kanak sa limag. Limaus baslis chit anok. Bila ini kan intihok laising ane kestihok honokot ane espani maus. Matumakin ka. Limaus bien astuto la sik chang kerutis pano ketot ane. Pero angel irup akit kachap ke brekin ni kakwa litihok herman tihon. Sat eku tihon. Sakay ko chik tihon sinuli kana kachukwa Dios. Sinaking katat ane. Sali Alex sali Raali maus. Kali tapat sa Dios. Masale jo, mikani shespo, pa kui shespo pokhes bisu. Masale rochos tak pining kuak. Kawa binas jeli rati Dios di ani kwan shik ci aing ja. Di ani akwing anarah peska. Kina katia na kwan jokin chische bala ke chakwis late shakil beh kwan katarin. Hai ya padra, mas nashke. Mas ril tire. Yani kana kuile ke pero joki chirap inkin na alil hermane ke spas nalet ke. Para sa nang tiape. Charapi oslok ila juam, oslok ila kung kaban, oslok ila khuramen sa tiere Dios, lain kana Maria tat lain tinjeli kwatin nak tating kwak si kunalik sala sailan sala kakwilal sala tiakhil tu sa rosokik la juam khaan sa tiere. Khaan sa tiere chips la khuramen sa tiere. Moko sa tare anak ta chik Estados Unidos tating halan chiting sikarin moko chang katare baraka sa tiara kapit yan moko antas katire Dios sa kihula khuramen tatquilis na kwang klatumin tatquilak kinakmakak tatquilak tataklan sa $15 toh na tatkulong hani sa tiara Dios moko sa tiara Dios anak ko na rin siya masale chor entonces kana jere yan maring ane ke banu pero ay tingke ating angkil rena kingka tatane rena taswa Dios kuyo jokach banu kil panu refleksionar anak ban schonalil naktat okrek angkil cirunak sat ane juhunakwa an makachik panolaan bajis panol rajik elchak ngkiya. Pada salah kwan ekachi usali santil mishain. Jochi pokok likakwa na karaki, ne charaki, cara la kung kapal, cara la kwala la kahol. Karaki kabanwak lipat kwan narak Dios. Halis cakrak likakwa kikin. Terus ayo ko shifting jere. Horah ninggula kung wala pijak masuk ya. Aku ya shibain kasukak tasyak amak sali kacuam. Lais lah akolitos. Kui aksi le na le. Okay, recik angelo ke restiki bangkilain. Usrahan nakte panul dinarak Dios.
Le siya siya kakutul siya bilang sabi. Oslo ay maklichek. Porque acólitos camine iruk sa di altare kamali kana Santa Maria rukay pa rin pero chirish kalane. Makuhaan tate kutsuro yapi komor. Sutana daan na rin na kes kakalak sa iglesia to kana sa li eskwela kalanesh. Giirah atin na isumalere. Makuustaan. Ikamak chius payak akwi ek al ek kwang kes nak teshik sa litsolok. Chat abing chulena le jukwa. Akwa panuain o sa mamah. Hali tento te ikut. Utumak li chabil chirule le komon chirule na le jukwa. Baresa li ochoch na ulak chirus takpa le ritin. Pero home anu chik sutana la am puera lalta. Lis kolor sket pale di ralal la mama la papa. Porque ralale la ating ka. Lahat usek kuchik tagwa. Entonces chesh abing kesh kokal. Utumak lius. Kakwi sali solok remonagio te sit kunak halan chik chanaish. Ulak puras chabul. Ket con 18, 20. Awut na por eso na Juan chok chis kulmaga na Juan li mas shikenakep chis chap. Chokat ka istawun kile pribe. Kulmas akun chak li parroquia. Li por chilis kala la akodis kanasa juam. Sutana laan. Kuhan tarak lay dulek angel. Nandiyain porque les ningkesh bayak karini. Naktok ko kaya berang anak waki. Pero ningkesh bayak. Oslo koy makeri. Chachanak la akwanak likwang chakuli chanak ni makwichik. Chachanak la akwanak. Ano ko silal ko kan chirak liloklak angel. Chirak chis angelak ko narak Dios sing ako ni kerak. Kana ko halika kwisa miis tespil. Chalkesh rahlal na quality hawk. Entonces, hali kataklangkil hali okbal okeris sumikil sa likhonalay. Bueno, shaklingkesh likaybe ni kokal anis kawal. Tinti hawk sa spela. Kender Aristian Sawi, Berling, Carlos Edelberto. Makwa bayak ni haal. Wasap kasimbil ha, makwa Makwan keble mamari, makwan kesh lesh na behchu ko beh, banu silal, te chalchish katebi alem. Hai ko sopte siya rin. Bueno, na beh lain iban jo siere, nak nakikesh le sens le kokal nak tek laksa le kasontiles. Pero se ven aquila na beh kwang que vale bakish na lep likukal te kesh na lep sa church chesh abim chesh kwang sa stiala li pa anak wi aran sa li church member sa iglesia na kemang kakwi aban la isha kwi sa li church te keren entonces anak kwang pues lain tintihok tingeliku sa spene arretalinak ne ke ason ne ke chapuli loklak angel sa listuame to shik sak kabali Dios pabe ni kaholbe lisan de musiker hokan ta shakshulu bamakle khona sila. At kanimah kwal Dios lahat nila ka santo prestigious ko nilika. Osop te siyem kuya kaib chikok alain at kagwa. O kebre chi ok chik angelak ko monagi sa lika santa igles. Chisteng angkilak angela mo sa li altar at kagwa. O ke siya kres chepal li lokla. Angelo bahali na roksilak angela mo. Elago sa Spain que visto siya inale bakwa. Akilis kakwila lebre teruang chispanong kilik lik angela takwa. Elago sa Spain na bekju kwa be renakta isnaw ta siya kakwis kaya bale isnale biko kalain at Dios. At Santo Domingo Sabio ng patsagwe. Och pinep ako kalain ko naglahat sa angela chak sa lagachinal. Siya panulis angeli kakwa ko kanakwi okeris panong kilako kalain. Nampas naklaat at okeng chirishe. Lain tesko sotesi. Sa shkabali Dios chukwape, Dios kaholbe, uli Dios santi musike, hokan.